Хрватска е членка на Европската унија од 2013 година. Со какви предизвици се соочивте во делот на реформите со правосудството? Što se tiče reforme sudstva, ona je uvijek nekako prisutna i u radu Ministarstva pravosuđa i u pristupu kako poboljšati efikasnost suđenja, jer je Hrvatska jedno vrijeme dosta gubila sporove pred Europskim sudom za ljudska prava upravo zbog neefikasnosti pravosuđa. Koliko dugo traje suđenje, govorim sad za kaznene stvari, se zaista smanjilo. Vremenski period koliko traje se smanjilo i različitim reformama, izmjenama zakona smo mi ipak neke stvari poboljšali, pogotovo dugotrajnost suđenja. Ono što je bitno isto napomenuti da recimo, to se možda nekome ne sviđa i možda se neko s time ne slaže, ali prema više izvještaja koje su zadnje vrijeme napravili, percepcija neovisnosti pravosuđa nije baš na razini kakva bi trebala biti. Вие сте во споредба со останатите земји на Балканот на најдобро место, меѓутоа сепак со оглед на состојбите во судството на дното од земјите во Европска унија, меѓу последните три. Така? Jesmo, ali isto tako treba voditi računa da je percepcija se nekada zna razlikovati od ljudi koji se nikada nisu susreli sa pravosudnim aparatom, od onih koji su zaista bili u tom samom postupku. Tako da nekad ta percepcija je puno gora nego što stanje zaista jest. Ali mislim da Makedonija sad s ovim izmjenama u koje krene je na dobrom putu jer je vrlo bitno osigurati transparentnost suđenja, medijsku prisutnost i kada je više toga prisutno u medijima, kada mediji pokrivaju, možda se i percepcija sudstva promijeni. Ali ono što je najbitnije je da to budu kompetentni, stručni ljudi koji se kontinuirano educiraju i koji su neovisni. Ako su ti elementi ispunjeni, onda vjerujem da će se i percepcija promijeniti. Како се справува Хрватска со корупцијата од највисок вид и колку е ефикасна во тој дел? Па дали за земјите кои што се претенденти во Европска унија станува многу важно ефикасното справување со криминалот и корупција од највисок вид? Naravno, vrlo je bitno ako želimo iskorijeniti korupciju da ne goni se samo mali slučajevi, odnosno uobičajeni slučajevi korupcije, nego se mora krenuti jednako tako od procesuiranja vrlo bitnih slučajeva koji moraju biti opet vođeni na način da se poštuje ljudska prava, da se poštuje pravični postupak i na temelju takvog postupka da dođemo do presude. Velika je stvar za neku zemlju, za test njezine demokracije, ako je sposobna voditi postupke protiv najodgovornijih, protiv onih koji su bili na najvišim pozicijama, kao što je zasigurno bio bivši premijer. Možnosta za влијание i pritisci se najgolem. Da, pritisci su veliki i to zaista je test za državu i puno države sa puno većim demokratskim iskustvom i dužim nego što to ima Hrvatska, nekad znaju taj test pasti. Što se tiče Sanadera, s druge strane, iako taj postupak traje. Iako je taj postupak doduše bio je pravomoćan, ali je nakon Ustavnog suda postupak opet vraćen na ponovno suđenje i sad se već kreću rasprave da li neki suci trebaju biti izuzeti ili ne i ponovno kreće cijeli postupak. On dugo traje i to može stvoriti percepciju da pravosuđe nije efikasno, to zaista jest. Ali, kažem, nadam se da se treba gledati pozitivne stvari, da je Hrvatska ipak sposobna taj postupak voditi. I za razliku od drugih država na Balkanu, moram reći da smo mi ipak donijeli zakon o nezastarijevanju kaznenih dijela počinjenih za vrijeme pretvorbe i privatizacije. Doduše, taj zakon nije zaživio u praksi kako se smatralo da će zaživjeti kad je zakon donesen i Ustav promijenjen. Hrvatska ipak smogla snage da nađe nekakva pravna rješenja ili pokuša naći pravna rješenja kojim će vlasti, tu neću reći možda nesposobnost, ali vlastito nesnalaženje u datom trenutku i mogućnost gonjenja, pogotovo dok je bio rat takvih dijela, da smo ipak spremni nekako se uhvatiti u koštac s njima. Kako se spravувате во делот на транзиционата правда? Каде што
барем во изминативе години, по завршувањето на воените конфликти, постоеше голема недоверба во сопствените судови и нивната можност ефикасно да процесуираат. Со завршувањето на мандатот на Хашкиот трибунал, сега земјите се оставени сами да го решаваат тој дел. Меѓутоа, колку хрватските судови можат да одлучуваат непристрасно кога станува збор за воени злосторства, кога обвинетите се од сопствените редови? Mogu, ja vjerujem da zaista mogu, jer mogu odlučivati nepristrano i ima dosta pokazatelja kako se ti postupci vode. Doduše, opet kažem, kada je neki slučaj koji je medijski jako popraćen i ti postupci nekada zaista dugo traju, no to ne znači da nema jako puno postupaka koji su završeni bez ikakvih problema, odnosno naravno kroz postupak žalbe i okončani su, koji su služili zadovoljenju pravde i koji kasnije jesu spomenuti u izvješćajima nevladinih organizacija. Prema tome, na greškama pravosuđa, pogotovo koji su bili 90-ih, se zaista mogu reći u tom segmentu naučilo. A sad, koliko da bismo mogli biti bolji, da bismo mogli biti brži, zasigurno bismo mogli, ali moramo voditi računa da su to isto kompleksni slučajevi koji sami po sebi dugo traju. Вие веројатно сте во текст со работата на специјалното јавно обвинителство, што како модел во еден дел се темелеше и на искуствата на УСКОК во Хрватска. Кажете ми како може да се дојде до ефикасно обвинителство кое што нема да подлегне на притисоците na vlastite? Državni odvjetnici i USKOK bi rekao da nemaju dovoljno kapaciteta, da im nedostaje ljudi. Ima oko 30-ak, možda sam sad pogriješila u detaljima, ali oko 30-ak državnih odvjetnika na cijelu Hrvatsku. Znači, podkapacitirani su ako se gleda koje sva kaznena djela imaju u svojoj nadležnosti. I tu možda će neko reći da se ne procesuiraju oni slučajevi koji bi se trebali procesuirati. Prema tome zavisi koga pitate. Odvjetnici će reći da su i preuspješni. Ja sprašujem profesorka po krivično pravo. Sad, ako radimo takve analize, definitivno mislim da je jako dobro da i high profile cases završe, ako se ima dovoljno dokaza, naravno uz pravični postupak, to se uvijek treba naglasiti, mora biti zaista takav danas, da se konačno završe. Ali to nije samo USKOK koji je odgovoran. USKOK jest odgovoran na način da prikupi dovoljno dokaza, da jako dobro zna što se zaista dogodilo, da prave osobe budu optužene na temelju dokaza. Jer kad gledamo i Sanader i Fimi Medija, to su vrlo kompleksni slučajevi koji uključuju i gospodarska kaznena djela, ne samo službenička. A mi kad optužujemo gospodarska kaznena djela, u Državnom odvjetništvu USKOK-u jako bitno imati dobre financijske istražitelje. Dobro je imati edukaciju i u području financija i ekonomije, znači razumjeti što se zaista dogodilo, razumjeti koje su ovlasti i dužnosti članova uprave, da ne smiju biti pod utjecajima, da vode jedno društvo i moraju se ponašati kao dobri gospodarstvenici. Mislim da, pošto sam ja vidjela i neke presude i analizirala, nekad zna biti problema kako karakterizirati nekoga kao poticatelja, pomagatelja, počinitelja određenih kaznenih djela. I mislim da jedan moj savjet s te pozicije, u tim složenim slučajevima jako dobro treba znati poslovanje, kako se posluje, da bi se moglo vidjeti gdje je nastala greška i onda detektirati tko je zaista odgovoran i goniti te slučajeve. Jer nekad sudovi s pravom vraćaju predmete na ponovno suđenje, jer tužiteljstvo, unatoč dobre volje, ali mi kazneni postupak moramo imati dokaze da bi nekog osudilo, je nekada pogriješilo, odnosno nije dovoljno dobro istražilo što se zaista dogodilo i koje su obveze i dužnosti osoba koje vode trgovačka društva. И на крај во вашата биографија забележав дека пред 2 години сте биле во Америка, во посета на Америка, на една интересна меѓународна група
која што расправала за улогата на жените во борбата против екстремизмот. Многу актуелна тема. Кажете ми каков е вашиот став околу ова прашање? Можат ли жените да помогнат, на кој начин? И во контекст на ова прашање, постои ли опасност од ИЗИС на Балкану? Колко je ta realna? Što se tiče prvog dijela pitanja, da, nekada je jako lijepo da se same žene, kao što je bio u ovom slučaju, skupe iz cijelog svijeta i raspravljaju o problemu ekstremizma. Jer ISIS je ovdje bio specifičan jer je uspio regrutirati dosta, pogotovo mladih djevojaka iz zapadne Europe, dobiti ih da počnu vjerovati u ispravnost ciljeva koje ISIS htio promovirati. Imate li takvi slučajevi vo Hrvatska? Pa imali smo i u Hrvatskoj takve slučajeve i jako je specifično, to je bilo zanimljivo zato što žene nekad su privučene terorizmu iz razloga što neće biti muškarci privučeni, pogotovo mlade žene, a to je možda nesnalaženje u današnjem svijetu, nenalaženje smisla, odsutnost nekih većih vrijednosti, potreba za sestrinstvom, potreba za prijateljstvom, potreba za ljubavlju. Jer je često bile su i mlade djevojke privučene time da će naći ne samo svoj poziv, nego i muškarca svog života, tako da je to bila opasna ali presedenska situacija jer je, što je dokumentirano, što smo prošli u Americi, dosta djevojaka koje bi bile i najbolje studentice ili najbolje učenice u srednjoj školi bi bile te koje su odlučile otići u ISIS. Podatke ipak pripada to sigurnosnoj politici kolika je realna opasnost od ISIS-a, ali s obzirom da smo mi na Balkanu uvijek nekako na razmeđu i povezivanju različitih kontinenata i svjetova, zasigurno trebamo obratiti pažnju. Profesorke, vi благодарам за разговорот. Hvala.